Assalomu alaykum motoblok suyuvchilari. Muhammed dag'i aksiya bo'lib degan kishilar uchun bunda aksiya boshlandi. Senasini oxirini aytaman, aksiya senasini. Bu motoblokni olib yurgan kishilar biladi. Bu Firminni original Everest firmaniki. 170 motor, 7 лошадиный сила. Масляный filtr и мочалка. Двойной защитный filtr. Anan döngölöktörü mınандай çoğ, büyük. Rollары дағы мынандай усиление болған. Скоростары дағы бар. Мынандай 2 скорость вперед и 1 назад. Анан комплектінің içinde баяғындай фрезасы бар, 32 тиш. Фрезасы бар. İşteşi качествосы зор. Анан бұны жақсы жақтары, скоростары мына жерден анан мыналарды басса жүрет, қой барса тоқтайды. Енді бұны сенасын айтамыз. Сенасы бұны 33 миң сом сатылған. Азыр количество аз эле калган, ошон үчүн 28.500 сомдон. 28.500. Бирок аз эле калды, жетишип алыңыздар. Адрес Карасы базар, 6-каттар, 2-контейнер. Анан бизде YouTube, Instagram, TikTok, мынандай интернет сайттарда баракчаларга катталып коюңуздар.